ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловатии ахборро мустақиман пешкашатон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати телефонӣ ҳисоботи раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод, муқимӣ Раҳимҷон ва Фақирзода Қадрдинро вобаста ба оқибатҳои заминларза шуниданд. тавре маълум гардид, дар заминларзае ки субҳи имрӯз рух дод, манзилҳои истиқоматӣ хароб шуда, боиси талафоти ҷонии 4 нафар аз ҷумла 2 кӯдак гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод супориш доданд ки ҳар чӣ зудтар барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмак ба оилаҳои зарардида чораҷӯӣ намоянд. комиссияи ҳукуматӣ ба таври фаврӣ дар маҳалли ҳодиса корҳои бартарафсозиро оғоз кард. тибқи иттилои маркази зилзиласанҷии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, зилзила соати 7:14 вақти маҳаллӣ 20 километр дар наздикии маркази ноҳияи Рашт дар чуқурӣ 10 километр ба вуқӯъ пайваста, қувваи он ба 5.9 балл аз рӯи ҷадвали Рихтер баробар буд. ҷунбиши замин дар кишварҳои ҳамсоя низ эҳсос гардид. барномаи тиловатии ахборро идома медиҳем. тавре ба мушоҳида мерасад, вақтҳои охир сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе нисбат ба саломатии худ ва атрофиён форихбол гардида, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо, боғу гулгашт ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намебаранд ки ин амал ба хуруҷи бемории сироятии коронавируси COVID-19 оварда мерасонад. дар доираи тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ дар пойтахт ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Душанбе Мафсума Муинӣ ва дигар аъзои ситод бо раисони шӯроҳои шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт доир гардид. зимни наворбардории гурӯҳҳои корӣ дар бозорҳои пойтахт мушоҳида мешавад ки шумораи зиёди сокинон ба бозорҳо бениқоб ворид мешаванд ва ҳамчунин аксарияти фурӯшандагони бозорҳо низ бениқоб фаъолият менамоянд ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст, зикр гардид дар ҷараёни ситод. аз роҳбарони шӯроҳои шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт хоҳиш гардид ки дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳо низ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода чорабиниҳои ҷашнӣ ва маъракаҳои хурсандиву азодориро дар ҷараёни мавҷи навбатии бемории сироятии коронавируси COVID-19 зери назорат гиранд, зеро андак хунукназарӣ дар ин самт метавонад шумораи зиёди сокинонро ба ин бемории ташвишовар гирифтор намояд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки нобаст аз таъкидҳои табибону мутахассисон, шаҳрвандон дар бархе маврид бениқоб гашту гузор намуда қоидаҳои беҳдоштро риоя накарда, ҳатто ҳар гуна маъракаҳои серодамро доир менамоянд. аз ин хотир корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ баҳри пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз нав ба роҳ монда шуданд. ҳамчунин гуфта шуд ки мавҷи навбатии сирояти COVID-19 чандин кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро фаро гирифта, ин раванд ҳанӯз ҳам идома дорад. дар доираи ҷаласаи ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Душанбе ҳамарӯза бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт низ ситодҳо баргузор карда шуда, зимни он масъулин ҷиҳати дар сатҳи баланд бурдани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ вобаста ба гирифтани пеши роҳи паҳншавии бемории сироятии COVID-19 муаззаф мегарданд. мутахассисон изҳор медоранд ки сабаби асосии паҳншавии ин бемории сироятӣ риоя накардани қоидаҳои беҳдоштиву масофаи иҷтимоӣ, беэътиноӣ нисбат ба саломатии худу атрофиён ва истифода накардани ниқоб мебошад. гурӯҳҳои корӣ дар тамоми марказҳои савдову хизматрасонӣ, бозорҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маконҳои серодами пойтахт корҳои фаҳмондадиҳиро пеш мебаранд. тибқи иттилоъ аз санаи 6 июл то 9 июли соли равон, яъне дар 4 рӯзи фаъолият, гурӯҳҳои корӣ бо 30660 нафар сокинону меҳмонони пойтахт вобаста ба пешгирӣ аз гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ суҳбатҳо гузаронида, дар ҷараёни он ба наздики 7000 нафар ниқобҳои муҳофизатӣ
тақсим карда шуданд. айни замон дар шаҳри душанбе ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси covid-19 81 гурӯҳи корӣ бо фарогирии 616 нафар аз ҳисоби кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он, сарраёсати маорифи шаҳри душанбе, раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва шӯъбаҳои он дар ноҳияҳои пойтахт, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, тандурустӣ, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои пойтахт ва дигар ихтиёриён ба корҳои тарғиботию ташвиқнамоӣ ба хотири пешгирӣ аз бемории covid-19 машғул мебошанд. дар ин замина аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ бо 5459 нафаре ки аз дигар минтақаҳо ба шаҳри душанбе ворид гардиданд, суҳбатҳои инфиродӣ оиди оқибатҳои нохуши ин беморӣ ва пешгирию риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз он гузаронда шудааст. ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории сироятии covid-19 дар шаҳри душанбе аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш ва талаб менамояд ки нисбат ба саломатии худ ва наздиконашон бепарвоӣ зоҳир накарда, барои эмин мондан аз сирояти covid-19 тибқи дастур ва тавсияи табибон амал намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар байни аҳолӣ вобаста ба пешгирӣ аз бемории сироятии covid-19 тадбирҳои тарғиботию фаҳмондадиҳӣ амалӣ карда мешавад. ин навбат бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳру минтақаҳои Кӯлоб дар ҷойҳои серодам ба шаҳрвандон ниқоб ва варақҳои таблиғотӣ тақсим намуданд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. бо мақсади пешгирӣ аз пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии коронавирус ё худ covid-19 дар шаҳри Кӯлоб чораҳои пешгирикунанда амалӣ карда мешаванд. бо ин мақсад бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳру минтақаи Кӯлоб дар ҷойҳои серодам аз ҷумла бозори марказии Саховат ва Деҳқонбозор ба шаҳрвандон ниқоб ва варақаҳои таблиғотӣ дастрас намуда корҳои оммафаҳмониро миёни аҳолӣ бештар ба роҳ мондаанд. муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳри Кӯлоб дар ҳамбастагӣ бо бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ва минтақаи Кӯлоб чораҳои зарурӣ роҳандозӣ намуда байни наврасону ҷавонон аксияҳои тарғиботӣ ва корҳои фармондагиро баргузор намуда истоданд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ ин пеш аз ҳама пешгирии наврасону ҷавонон аз бемории сироятии covid-19, эмин нигоҳ доштани саломатии ҳар як шаҳрванд, пӯшидани ниқоб, риояи фосидаи ҳангоми суҳбат байни якдигари чорабиниҳоро баргузор намудем. бояд гуфт ки хуруҷ гирифтани ин беморӣ дар як қатор мамлакатҳои дунё ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст ки табибон дар ин самт тадбирҳои ҷиддӣ меандешанд. дар кишвари мо низ барои пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ ва ҳифзи солимии ҷомеа чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар навбати худ бояд шаҳрвандон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, бозору дуконҳо ва чорабиниҳо аз ниқоб истифода бурда фосилаи иҷтимоиро ҳатман риоя намоянд. солимии ҷомеа на танҳо ба кормандони соҳаи тандурустӣ, балки ба аҳли ҷомеа сахт вобастагӣ дорад. аз ин ҷиҳат бояд ҳар яке мо масъулиятшинос бошем ва барои пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ бахусус коронавирус худро эмин нигоҳ дорем. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қормоналӣ, шаҳри Кӯлоб. ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳияи Файзобод дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлоли давлатӣ 2 километр роҳи автомобилгард мунфаржу навсозӣ карда шуд. ҳамчунин бо ҷалби бинокорон дар беморхонаи бемориҳои сироятии ҷамоати деҳоти Мискинобод марҳилаи охирини корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шукруллои Нурло дар ин хусус. дар ноҳияи Файзобод бунёд ва мавриди истифода қарор додани як зумраи иншооти гуногун соҳа ба ифтихор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо вусъат идома дорад. таъмиру навсозии роҳи маҳаллии мошингарди Меҳробод Шерамон ҳам аз ҷумлаи иншооти бунёдгардида бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ мегардад. роҳи нақлиётӣ аз ҳисоби бюҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод мутобиқи талабот ва тавассути техникаҳои роҳсозӣ мунфарш гардида барои сокинони ҷамоати деҳоти Меҳробод ҳамчун армуғони идона аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. роҳи мазкур дар масофаи 2000 метр бо сифати баланд мунфарш гардида аз рӯи гуфтаи роҳсозон сокинону ронандагон аз ин роҳ солҳои зиёд истифода мебаранд.
وسعت کارهای بنیادی در انشاءات ساخته‌شونده جشنی در مرکز و حدود جماعت و دهات ناحیه فیض‌آباد از آن گواهی می‌دهد که ساکنان، صاحبکاران و مردان بنیادکار دیار با مقصدی باز هم آباد و زیبا نمودن یک گوشه دیار در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تدبیرهای آبادانی را مرام و مقصد همروزه خود قرار دادند. در جماعت دهاتی مسکین آباد 60,000 نفر اهالی سکونت داشته با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با مقصدی باز هم بهتر برای ماندن سطح خدمترسانی طبی به ساکنان بنیاد انشاءات ساحه تندرستی بیمارخانه بیماری‌های سرایتی به نقشه گرفته شده در مهلت معین گردیده مورد استفاده قرار داده می شود. اطلاع داده شد که در انشاءات جشنی ساخته شونده بیمارخانه بیماری‌های سرایتی هر یک بیمار در اتاق‌های علاهیده فراگیر تمام شرایط ضروری با جلب بهترین متخصصان ساحه تندرستی و طبابت فرا گرفته می‌شوند. این بیمارخانه میتواند مشکل سه جماعتی حدود ناحیه را برطرف نماید که بیمارخانه بیماری‌های سرایتی در منطقه مسکین آباد مورد بهره برداری استفاده داده می شود این مطابق گردانده شده است به استانداردهایی که از طرف وزارت تندرستی و حفظ موالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است با آن موافقت میکنند. این میتواند که بیماران سری وقت از روی بیماری هایی که آنها گرفتار می باشند از روی آن طبابت خود را در آنجا قبول نمایند. در بیمارخانه بیماری‌های سرایتی جماعت دهات مسکین آباد ناحیه فیض‌آباد عین زمان بناکاران مرحله آخرین کارهای ساختمانی را وسعت می‌بخشند. با دسترسی و تامین تجهیزات طبی انشاءات بنیادگردیده ساحه تندرستی روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می‌شود. معیوبان و پیرانسالان شخصان یکه و تنها پیوسته زیر توجه و دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد برای باز هم بهتر و خوبتر نمودن وضع اجتماعی این قبیل شخصان پیوسته غمخواری می‌نماید. در این روز با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد به یک نفر معیوب ساکن جماعت دهات قلعه دشت کمک مادی رسانیده شد. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله از ناحیه فیض‌آباد برای برنامه اطلاعاتی اخبار. мавзӯи дигар вуруд ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо маҳсулоти саноатӣ ба хотири ҷалби харидорони бештар барои маҳсулот сурат мегирад то аз ин роҳ заминаҳои рушди истеҳсолот ва санъаткунонӣ дар дохили тоҷикистон фароҳам оварда шавад. ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри бо ҳамин мақсад ҳузури худро дар арсаи байналмилалӣ густариш медиҳад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. ширкати муштараки тоҷикистону туркия Акия Авесто Автомотив Индастри ки моҳи январи соли 2018 бо ҳузури пешвои миллат ифтитоҳ шуда буд ҳамакнун ҷиҳати дарёфти бозорҳои эҳтимолӣ барои содироти нақлиёти мусофирбарӣ қадамҳои устувор бардошта истодааст. бо ҳамин мақсад дар ҳудуди технопарки шаҳри Тошканди пойтахти Ӯзбекистон маҳсулоти Акия Авесто муаррифӣ гардиданд. дар ин технопарк ки он иттиҳодияи корхонаҳои саноатӣ низ мебошад 6 номгӯи маҳсулоти истеҳсолии Акия Авесто ба намоиш гузошта шуд ки иборат аз автобуси даруншаҳрӣ, автобуси байнишаҳрӣ электробус, автобусҳо бо муҳаррики гази табиӣ, троллейбусҳо бо низоми худрав ва автобуси дуошёна мебошанд. ҳамаи нақлиёти пешниҳодшуда ҷавобгӯи талаботи ҷаҳонӣ буда طبق استانداردهای اکولوژی یورو 5 و یورو 6 انرژی مصرف کرده کم خرج می باشند. در معرفی محصولات اکیا اوستا رهبریت حاکمیت شهر توشکند ساختارهای مربوطه ساحه نقلیات و دیرکتور گنرالی شرکت سهامی توش شهر ترانس خدمت حضور داشتند و با نظر داشت صفات خصوصیت‌های تکنولوژی و طراحی به محصولات پیشنهادی بهای بلند دادند و آنها را در برابر نقلیات کشورهای خارجی رقابت پذیر دانستند. این نظری مسئولان کشور میزبان به سبب نیست زیرا که استحصال اتوبوس‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی صورت میگیرد و محرک‌ها و دیگر قسم‌های احتیاطی از شرکت‌های مشهور از قبیل مرسدس بنز، زانراد فابریک، الیسون، نوربرمس، بوش و غیره فرمایش داده می‌شوند. در گفت و شنیدهای صورت گرفته میان دو جانب از شرکت مشترک اکیا اوستا автоматив اینداستری درخواست شد دو نمود نقلیات الکتروبوس و اتوبوس با محرک گاز طبیعی CNG به مهلت 1 ماه جهت آزمایش و سنجش تکنیکی به شهر تاشکند فرستاده شوند.
مسئولان شرکت وطنی اقدام مذکور را قابل قبول شمرده تحویل نقلیات یاد شده را به شهر تاشکند در مهلت کوتاه به نقشه خواهند گرفت. دو جانب همچنین در خصوص زمینه‌ها و امکانیت‌های موجود برای همکاری متقابلا سودمند مبادله نظر و پیشنهادهای سودمند کردند. باید قید کرد شرکت مشترکی اکیا اوستا اتوماتیو اینداستری یگانه شرکت وطنی است که به استحصال اتوبوس‌ها مشغول می‌باشد و تاکنون در چندین نمایشگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان را به طور ارزنده معرفی کرده است. تشکیل استراحتگاهی موسمی در دوره تابستان در برابر بلند برداشتن قابلیت ذهنی نسل نورس رفاقت خوانندگان را بیشتر می‌گرداند. در استراحتگاه فیض استقلال در نوبت اول 400 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلی میانه عمومی با استراحت فرا گرفته شدند. منوچهر سلیمان و مهروز جمعه از افتتاح استراحتگاه فیض استقلال گزارش آماده نمودند. با آغاز موسم استراحت در فصل تابستان، خوانندگان و نورسان در وقت تعطیل در منطقه‌های استراحتی و فراغتی مملکت به استراحت فرا گرفته می‌شوند. در این فصل تاجیکستان با طبیعت موضع‌های ناتکراری خود باز هم زیبا گردیده برای استراحت و طبابت و فراغت شهروندان شرایط مساعد فراهم می‌گردد. چنین شرایط مساعد استراحت و فراغت کودکان در استراحتگاه فیض استقلال که در یکی از موضع‌های زیبامنظر ناحیه ورزاب جایگیر است فراهم آورده شده است. فعلا از این امکانیت 400 خواننده مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برخوردار گردیدند. طبق قرار ستاد جمهوری مبارزه بر ضد بیماری سیراتی کووید 19 با رعایت قاعده‌های بهداشتی سانیتری گیگینی در استراحتگاه فیض استقلال با فراگیری 400 نفر کودکان و نورسان فرزندان کارمندان ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان، کارمندان ساحه تندرستی، کارمندان کشاورزی، مقامات‌های حفظ حقوق و دیگر خواجگی خلق فرا گرفته شدند. در اینجا کودکان و نورسان در روحیه خودشناسی، خودآگاهی، هویت ملی و تحکیم استقلالیت دولتی تربیت می‌یابند و در این مدت 12 روز کودکان و نورسان طبق کارهای متدی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توصیه شده است برای استراحتگاه‌ها در این مدت 12 روز خوانندگان، کودکان و نورسان با مشغولیت‌های گوناگون ورزشی، فرهنگی، استراحتی فرا گرفته می‌شوند. در روز گشوده شوی استراحتگاه فیض استقلال نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، فدراسیون اتفاق‌های کسبه اشتراک نمودند. در این روز از جانب کودکان برنامه‌های فرهنگی معرفی شد. برای نگاهبینی کودکان و با آنها گذراندن مشغولیت‌های تعلیمی و استراحتی و ورزشی، آموزگارانی با تجربه سفربر گردیدند. مشغولیت‌هایی که با خوانندگان گذرانده می‌شود اساساً قرائت شعر و خواندن سرود در وصف مادر وطن، رقص، کشیدن رسم، مطالعه کتابی موافق به ذوق کودکان، نمودهای گوناگون ورزش، نمایش دادن هر گونه صحنه‌های جالب و غیره میباشند. طور عیان گردید ذوق و توجه کودکان به مشغولیت‌های پیشنهاد شده زیاد است و هر یک آنها برای اجرای شرط‌ها تلاش می‌ورزند. این عامل امکان فراهم می‌آورد که کودکان و نورسان در روحیه وطندوستی به کمال رسند. در استراحتگاه‌ها شرایط خوب برای استراحت و فراغت کودکان فراهم بوده، حجره خواب، آشخانه و حجره‌های مشغولیت نورسان با لوازمات ضروری مجهز کرده شدند. منوچهر سلیمان، مهروز جمعه، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خانه آباد و سربلند بمانید.